Svako malo vaši kolege mene uznemiravaju. Uprkos tome što sam ja priložila i dala na znanje da znam za sve dokaze koji dokazuju da ova hrvatska policija, koja se tako naziva, da nije hrvatska policija. Dakle, u najkraćem, da samo nabrojim par stvari, da znate o čemu govorim. Tako je. Prvo, policija nema niti jedno državno obilježje te takozvane Republike Hrvatske. Zašto nema? Zato što pravno, znači pravno ili zakonski ili ustavno kako hoćete, Republika Hrvatska apsolutno ne postoji. Sve što ima na temu Republike Hrvatske su krivotvorene službene isprave. Znači, svi zakoni, na primjer i Ustav, su označeni oznakama klase po jugoslavenskom pravilniku iz 1988. godine, što automatski poništava sve te zakone. Druga stvar, hrvatska policija nema nijedno uredno državno obilježje. Grb hrvatski niko ne smije mijenjati, znači nikakve izmjene, da se izvornik čuva u Saboru i da se po tome izvorniku svi grbovi moraju izrađivati. Kod vas ovdje na zidu isto sve, ima masu toga da je izmijenjeno. Znači, ovo naoko izgleda hrvatski grb, vi čak ni u muzeju policije nemate hrvatski grb. Kad pita, da samo nabrojim, čekajte, to je dokumentacija, koristite neispravne pečate, svi, apsolutno svi, u cijelome, od ministarstva, policije do tamo. Znači, neispravni pečati su kazneno djelo, je li tako? Znači, imamo lažne oznake, koristite oznaku broj, što je najvažnije, bez klase i urudžbenog broja, što je iz godine 74. jugoslavenska uredba o uredskom poslovanju, koja je ujedno i ugašena prije 29 godina. Znači, za vas ne važe ti nekakvi hrvatski zakoni. Dakle, niti jedan dokaz hrvatska policija nema valjani dokaz da je to zaista hrvatska policija. Jeste me, ovo je samo... Ja vas pratim, ali morate mi biti konkretni. Hoću i sada. Evo, konkretna sam. Dakle, koji su razlozi da mene takva policija svako malo zbog nečega jednostavno terorizira? Zbog čega? Ja odbijam bilo kakvu suradnju sa tom, to nije hrvatska policija. Ali zašto teroriziraš? Na razne načine, od otmice moje, ja vodim blog kojem je objašnjeno detaljnije, znači o čemu se radi. Konkretno jutros, ajmo sad, dakle, ja sam ovo malo uvoda rekla da vi shvatite o čemu se radi. Nikakvu ingerenciju nadamnom ta takozvana hrvatska policija nema. Ja sam tražila da se ova uprava i sve ostalo zapečati i znači zatvori i onemogući daljnji rad. Na to je Vinko Šmaljić, je li tako? Dakle, oglušio se, on kaže da on to ne može sada napraviti, da to nije u njegovoj nadležnosti i tako dalje. A u njegovoj nadležnosti je nelegalno poslovati u Hrvatskoj. I vi nelegalno poslujete. Evo, dajte mi vi jedan jedini dokaz da Republika Hrvatska pravno postoji ili da ste vi legalna, što god, inspektorica, ne znam koji ste status sada. Dakle, molim vas, dajte mi jedan dokaz, odmah ćete vidjeti da ga nema. Jel možete mi, pomislite, ne, ali gospođo, to je temeljan način, nemojte me sad, a na kakav način, znači vi ste nelegalni, time priznajete da ste nelegalni. Čekajte, nemojte mi vi da nećete razgovarati, mi pričamo o tome, vi ste nelegalni kao policija i ja nemam s vama ništa, ne dolazite mi više na vrata ni zbog čega, jel može tako? Pa konkretno mi dajte primjer ko vam je dolazio, kad vam je dolazio? Ne znam ime, dolazili su jutros, u drugoj vašoj postoji voditelj smjene kaže on nema pojma ni o čemu, on mora znati gdje su mu na terenu i tajnica kaže isto načelnika tamo, niko ništa, znači ne možete se tako ponašati. Dakle, policijski službenici su vam danas jutros došli na vrata, jesu i ne zovite ih policijski službenici jer to nije hrvatska policija, dajte mi jedan dokaz da riješimo to odmah. Gospođo, ajmo ovako. Ako vi meni date jedan dokaz da ste vi hrvatska policija legalna, odmah ja se predajem u vaše ruke, uhitite me, ubijte me, šta god hoćete. Odmah. Da vam kažem, ja to sve stavljam odmah vama na raspolaganje. Molim vas samo jedan dokaz. Molim vas jedan dokaz. Jedan dokaz. Zašto nećete? Aj, zašto nećete?
Ma zašto ne, čujte, to je isto kao da kažete da vi odbijate reći vaše ime i prezime nekome. Eto vidite kako to čisto kažete kada je to tako. Ajde mi tako isto čisto kažite mi jedan dokaz da ste vi legalna policija. Nemojte me ignorirati u pitanju. A zašto ne želite? Zašto? Jel zato što ne znate ili zato šta? Koji je razlog? Koji je razlog da ne komentirate? Ja vas otvoreno napadam sada da ste vi nelegalna policajka. Zašto nećete da mi kažete? Zašto nećete da mi kažete? Pa slušajte, ako ste policajac u Americi, kad bi ga ovo upitali, on bi rekli, ba gospođo, vi ste, što vi pričate? Evo vam dokaz da smo mi. Ajde, nemojte misliti da ste manipulatorica dobra, nemojte mi skretati sa teme. Recite mi, temeljno je znati da ste vi legalna. Ne morate vi ništa dok se ne dokaže vaša legalnost. Sada da se mi savršeno znamo, imali ste moje podatke u prvoj postaji kada ste mi odbijali primiti kaznenu prijavu i sve ostalo. Gospođo, vi mislite sada skretati priču. Mislite da ste manipulatorica dobra. Niste, gospođo, niste. Vi izbjegavate temeljnu stvar. Jel tako? Jel tako? Šta ne možete drugačije? Mlade, nemam problem ovdje. Gospođa Pavić došla je poslije, dole nema papirić. Nije mi ni dao papirić. A vi tražite papirić da me utvrdite, a sad kažete da znate me od prije. Ne želi konkretizirati problem, ja pokušavam saznati, ali odbija bilo kakav razgovor. Ne odbijam, gospođo, razgovor, vi odbijate razgovor. Vi odbijate razgovor. Vi odbijate, ne izvrćite stvari. Vi odbijate razgovor. Vi kažete da nećete o tome sad razgovarati, što vas pitam. O tome da mi date jedan jedini, ne 5, nego jedan jedini dokaz da ste vi legalna zaposlenica hrvatske policije. Ili da je hrvatska policija hrvatska zaista. Ja pokušavam. Eto vidite, vi pokušavate, vi... Ne dozvoljava, jel tako? Ne, dozvolite, dajte mi slušalicu. Evo trenutak, kolega će doći. A ko je kolega? Kolega moj šef. Hoćete da me izbacite? Neće vas izbaciti, ali će vas saslušati zajedno sa mnom. Ajde, super. Sad ću vas gore na posti, provjeriti. Sad sjedite. Pa ja iskreno kažem dok ne vidim da je tu vaš šef ili ste pozvali nekoga da me izbaci ili nešto, pa ćemo vidjeti, onda ću sjesti. Ne vrijeđam, ja imam određeno iskustvo, gospođo, a vi imate očigledno drugo. Molim? Vi meni govorite da ja se, gospođo, da se bojim, ja ne bi radila to što radi. Ja da se bojim ne hrvatske policije, pa ja sam spremna život dati za to, gospođo draga. Čega da se bojim vas? Da se bojim vašeg šefa i vaših plaćenika. Odakle vama insinuacije da se ja bojim? Da ne želite sjesti dok ne vidite koga sam ja pozvala. Tako je, to je moj izbor. Jel vama smeta što stojim? Zašto vi to tumačite bojanjem? Ja da se bojim ne bi ni došla ovdje. Ja sam ovdje došla spremna žrtvovati svoj život ako treba. Je li vam jasno? Dakle, tu straha nema. Ne, gospođo, nije mi teško. Teško mi je zbog hrvatskog naroda koji pati pod vama izdajnicima. Ste mi rekli dokaz da je to hrvatska policija. Valjani, pravni, zakonski dokaz. Vi kažete da nećete o tome razgovarati, a vrijeđate se na to kad zovem tu policiju izdajničkom. Izdajnička i ništa drugo. Ajde mi dokažite, nije uvreda ako se kaže istina. Ajde, osporite ovo što govorim. Osporite. A ne želite komentirati. Može li kriminalac koji opljačka banku reći za sve dokaze ne želim komentirati? Može li? Ajde, molim vas. Dobar dan. Evo, samo rekli da će doći šef. Da li ste vi možda njezin šef? Evo, u najkraćem. Vaši, dozvolite da ja kažem. Gospođa mi je svojevremeno prije par godina odbijala zaprimiti kaznenu prijavu protiv svojih kolega. Dakle, na jedan vrlo grub, manipulativni način i tako dalje. O tome postoje dokazi, gospođo, nemojmo o tome sada. Dakle, vi ste odbili ono što morate po zakonu o policijskim ovlastima i poslovima uraditi. Dakle, odatle se znamo i na takav način se znamo. 3 sata smo sjedili tamo, niste mi za 3 sata, a trebalo je 10 minuta da zaprimite kaznenu prijavu. Ok, evo, ja sam došla tu, tražila sam prvo gospodina Zubaka, koji je, znači, proslijedio to dobro, ok. Vaši kolege iz ove druge postaje me svako malo zbog nečega uznemiravaju.
Druga ili prva? Ovoga je puta prva, ali to radi i prva i druga. Znači, svi zajedno u udruženim snagama. Kada ja njih zovnem i pitam što je, oni šute, prave se, dozvolite na izrazu, blesavi, ne znaju ništa, iako voditelj svake od te postaje mora znati gdje su im ljudi na terenu i zašto su izašli. Hoćemo se složiti tu. I tajnica isto ima određenu listu postupanja gdje ko nosi šta na vrata, kome dolazi. Tajnica otvoreno kaže da ona to nema, da ne zna ni voditelj, ne zna niko. A međutim, znači imam informaciju jutros da su vaši podređeni kolege došli na moja vrata i ja ne mogu saznati zašto su došli. Vis-a-vis mene se radi vrlo teška manipulacija i teror unazad par godina. Što sam tražila od Vinka Maljića, to sam ukratko sad gospođi rekla, ona se nalazi uvrijeđena i odbija mi odgovoriti. Što je suma sumarum sve ove priče? Ja sam dokazala da hrvatska policija pravno ne postoji. To je jedan samo naziv za jednu organizaciju koja djeluje godinama od 90. na ovamo, znači protiv hrvatskog naroda. Zašto? Evo odmah dokaza. Ne postoji niti jedan pravni dokaz valjani, znači bilo da je zakon, ovo ono, da se radi zaista o hrvatskoj policiji. Nabrojat ću par stvari i odmah će vam sve biti jasno. Svi zakoni u Hrvatskoj i Ustav nose oznaku klase iz Jugoslavenskog pravilnika iz 1988. Što znači automatski sve te zakone čini nelegalnim. Druga stvar, ako ćemo se igrati malo priče da ti zakoni ajde važe, po kojima vi poslujete, oni propisuju upotrebu grba, izvornika grba koji se čuva u Saboru i da se po tome grbu moraju svi grbovi praviti. Vi u Hrvatskoj, uračunajući i vaše ministarstvo, takozvano, nećete naći niti jedan ispravan grb u koji je u skladu sa izvornikom. Vi, osim toga, kao ministarstvo, kao hrvatska policija, poslujete pod jugoslavenskom oznakom broj, znači na svakom papiru vi imate broj, 2 točke i tako dalje, puste znamenke, umjesto da koristite po uredbi vlade o uredskom poslovanju klase i urudžbeni broj. Nećete naći u Hrvatskoj, ovome što zovemo Hrvatska, niti jedan dokumenat koji dakle ima oznaku klase i urudžbenog broja. Što znači da je sva vaša papirologija ne ilegalna, nego nelegalna, nego to su sve rezultati kaznenih djela. U skladu sa važećim kaznenim zakonom koji propisuje što je krivotvorena službena isprava. Kod vas je sve lažno, uračunajući i pečate. Ništa vam nije u skladu sa zakonom o pečatima, sa zakonom o grbu, sa uredbom vlade. Nemate ništa hrvatsko. Ništa. Vi nemate, i gospođu sad pitam, dajte mi samo jedan jedini dokaz, evo jedan jedini, zaista molim evo i vas sada, jedan jedini dokaz da, ako vam je teško reći taj dokaz da Republika Hrvatska pravno postoji, recite mi samo jedan jedini dokaz da je Ministarstvo unutarnjih poslova legalno ministarstvo Republike Hrvatske. I ja ću se vama predati, oduzmite mi slobodu na 500 godina. Odmah, evo, možete li mi reći? Znači, tu je problem. Vaši kolege me zbog toga što sam ja njima prezentirala o čemu se radi. Imaš li novu pritužbu gdje je klasa i... Sad ću vam reći, oprostite što vas diram, da vam kažem nešto. Na temu klase i urudžbenog broja sve je rečeno. Saboru sam se obraćala gdje je tamo gospodin tadašnji tajnik Sabora rekao, pa nama policija sve dostavlja po klasi i urudžbenom broju. Ali što se tiče građanstva, gospodo draga, ja imam ovoliki plik, a isto tako tisuće drugih ljudi gdje pa evo dajte, evo gospodine, ispričavam se, neću čitat, evo ga, broj, evo ga. Gdje, vama je to sve da vi kome i koristite klasu. Molim? I oni koriste to isto, evo dajte neki drugi papir, bilo koji, dozvolite, evo, evo to je vaše isto, vidite, oznaka broj. Dakle, nemojmo, znate o čemu govorim. To je pitanje forme. To je, gospodine, tisuće ljudi sada leži u zatvoru zbog krivotvorenja isprava i krivotvorenih pečata ovog momenta u Hrvatskoj. Zbog čega oni koji prave sami krivotvorene službene isprave kažnjavaju ove koji su krivotvorili kobajagi nešto? Ajde mi to obrazite. Dakle, ne, to je srž, gospodine. Ali to je drugi vid supstrata kaznenog djela. Nije to... Da vam ja samo kažem, možete li vi zamisliti da njemačka policija posluje pod albanskom oznakom predmeta?
po njihovom zakonu? Možete li, vi poslujete po jugoslavenskim svim zakonima, iako je 90. jasno rečeno od strane Tuđmana i Šeksa da tog momenta prekida se svaka veza sa jugoslavenskim spisima, ovim, onim, sa svime. Vi nemate ništa hrvatsko, imate sve jugoslavensko. Vi niste hrvatska policija. U tome se radi. O tome se radi. Ako će, nije maš, pa nije moj, pa nemojte mi sad pričat, gospodine. Subjetivni, jesam ja izmislila, jesam ja napisala zakon. Kako bi vi shvatili zakon, odredbu zakona o pečatima da se u grbu ne smije ništa mijenjati, da se mora izrađivati? Jel to možete vi shvatiti li-la? Ne možete, nego je to decidirano. Kod vas je sve krivo. Zašto vas toliko tangira? Tangira me to što ja želim da Republika Hrvatska postoji, a ona ne postoji. Razumijete? Vi ste svi sretni da imate posao, vi ne znate ko vama naređuje. Imam razgovor sa vašim jednim kolegom koji je rekao da on to sve zna. A ja pitam zašto ne izađete u javnost sa tim kao policajac. Kaže on, meni je važno samo da primam plaću, a ko će mi naređivati, boli me briga. To kaže. To mi je rekao. Gospođo, ovo je hijerarhijska... Tako je, ali to nije Hrvatska. Ne, to nije Hrvatska republika, niti Hrvatska država. Ja ne smijem sad doći i davati izjave novinarima. Znam, ok, dobro, da, to je vaša organizacija, ali ja vas pitam samo jednu temeljnu stvar. Dajte mi, evo, vi, s obzirom, vjerujem da znate u kojoj državi radite, dajte mi jedan dokaz da ste legalan, znači djelatnik, službenik, što god, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i da Republika Hrvatska postoji, samo jedan. Nego toga nema dokaza, gospodine, nema. Nemojte mi to okrećati sada, ja sam vas pitala, recite mi. Evo, gospođa je rekla, kad je to pitam, kaže, neću o tome sad razgovarati. To je temeljno. Zasnivanja radnog odnosa ja sam morao donijeti domovnicu. Jeste, na kojoj je domovnicu, na kojoj je krivotvoreni grb i krivotvoreni pečat i lažna oznaka i jugoslavenska oznaka klase. To vi imate domovnicu i svi mi ostali. Po krivotvorenim službenim ispravama se ne može ništa raditi. Nije. Nije, jel tako? Vi kažete da to nije. Možemo ti tražiti naš problem od jutro. Znači, nekoma je bio na vratima. A da imam stranku, reci. Ja u ovome slučaju, mislila sam da ćete vi koji iz rukava ispaliti kad smo već prešli na ovu stvar, koja mi je svrha onda i razgovarati sa vama ako ste vi, nemate mi dokaz da ste legalna hrvatska policija. Ja vas pitam ovo što vas trebam pitati. Ne, vi trebate po tim svojim, ja ne priznajem te lažne zakone Hrvatske, niti lažnu hrvatsku policiju. Dakle, u tom smislu nemam vam šta dalje reći. A da ste mi dali jedan jedini dokaz da ste legalni, ja bi vama sve lijepo rekla i objasnila. Ali vi ne znate dokaz, nego kažete i dalje da nećete razgovarati. Vaša ta služba me ne zanima daljna. Dajte mi, zapišite tu da stranka inzistira, aj zapišite tu. Zapišite, da vidim da ste zapisali. Stranke, ali vi možete iskidati taj list kasnije, pa ni nema veze. Šta da kažem? Da inzistirate što? Da inzistiram da zapišete. Ajde da napravimo jedan zapisnik sada, jel može? Može li zapisnik? Da stavim na zapisnik to. Tražim da mi date dokaz da ste legalni. Nemate dokaz. Ok, šta pričamo onda? Evo, gospođa nema dokaza, je legalna službenica Hrvatske... Zašto se smijete? A zašto se smijete, gospodine? Vi, zašto? Pa evo, vas ste dvoje sada, pametniji ste dvoje. Ja vam ne želim to komentirati. Zbog čega? Ajde recite. Evo, vidite, vi, gospođo, radite krivo. Vaš je posao, vi ste direktni suučesnik toga ko vam je dao posao. Dakle, vi znate da ne oslobađa odgovornosti, toliko znate, ni onaj koji izvršava. Znači, isto je to sve. Evo, a da vas ne zadržavam, a ni sebe. Jednu vas još pitam, lijepo. Evo, dajte mi oboje, ste tu pametniji, kad ste tu, jedan jedini dokaz ja samo tražim, pa ću ja onda vama reći što sam ja došla. Koji je dokaz vama? Prilikom zasnivanja radnog odnosa... To nije dokaz, gospodine, pravni dokaz ja tražim. A vi ćete veći pravni... Pa evo, ja sam vam to odmah demantirala, domovnica ima, vi čak ni ne znate kakvu domovnicu imate. Imate jugoslavensku oznaku klase, lažni grb i lažni pečat. A to je vaše viđenje... Nije, gospodine, nego je to kad uzmete zakon o pečatima, čak ni pod tim nakaradnim jugoslavenskim zakonima se ništa tu ne slaže. Jel pratite me? Jel me pratite? Pa pratim vas, ali... I šta, ali? Neko je rekao da je to u redu. Pa to je pitanje, ko je taj neko? To nije Hrvat, gospodine, koji je rekao da je to u redu. Zbog čega se na pristupu Hrvatske u Europsku uniju nalazi, koji je Vesna Pusić dala izraditi, žig koji nema čak ni naziv Republike Hrvatske?
Ni naziv Republike nema Hrvatske. Eto vidite, znači niste ga vi izradili, ne možete diskutirati, ok. Ja vam kažem, vidite, ja sam sve, tako je, eto vidiš, ja vas, ne, gospodine, da li je iko iznad zakona po vama? I Ustava, je li iko? Može biti, niko. Eto onda, zašto vi nosite ovaj izmijenjeni, iskrivljeni grb? Vi čak ni ne znate da on ne odgovara izvorniku. Evo primjera, samo to, a nećemo druge stvari. Zašto? Izvornik, zakon o grbu kaže u odredbi, jedno to je mali zakon, možete odmah provjeriti, da se svi grbovi prave po, bilo da je na papiru, na autu, na uniformi i tako dalje, da se prave po izvorniku grba koji se čuva u Saboru. Nazovite Sabor pa ćete vidjeti da oni čuvaju grb i po tome grbu, kaže taj zakon, se moraju izrađivati svi ti grbovi. Dakle, vi čak niste ni znali da postoji izvornik. Dakle, odite u županiju pa ćete vidjeti i umjesto ovih zvijezda vidjet ćete cvjetove su stavili. Dakle, to je ruganje sa hrvatskim narodom. Možda vi, pazite, vi imate dobru plaću, glumite moć i vama to ništa ne smeta, ali vi ne vidite šta se radi hrvatskom narodu. Ako ste Hrvat, vas će ovo zanimati. Ako niste Hrvat, nemamo šta priča dalje. Eto ga, jesmo završili. Hvala vam na tome osmijehu. I vama, gospođo. Doviđenja. I molim vas ovako. Nije. Ovako, molit ću vas, evo sad vama kažem kao nadležnom tima. Nemojte mi više slati. Mi vam ne šaljemo. Kad kažem nisam mislila direktno na vas, dakle to je malo figurativno rečeno. Dakle, nemojte mi više slati kao policija hrvatska nikoga na vrata. Ja ću dati život za to, za Hrvatsku. Ja ću životom braniti to. Nemojte da mi više kucaju i lupaju ni zbog čega. Jedino ako donesu u ruci, gospođo, evo, ne znamo šta je s vama, evo vam dokaz da Hrvatska postoji. Ja ću im širom otvoriti vrata, počastit ću ih i reću, ljudi, evo radite što god želite, što je u skladu sa hrvatskim zakonom, stavljam se na raspolaganje. Ok, jesmo se dogovorili. Dakle, ja vas lijepo sada molim i umoljavam. Recite im da me se klone. Možete, jer to nije Hrvatska, opet vi, pa sam vam rekla, ako mogu oni donijeti, ali neće ni oni donijeti dokaz da su oni hrvatski policajci kad ga ni vi ne znate. Vi imate gomilu lažnih stvari, sve je lažno, a nije dobro, gospodine, nego se to. Recite mi zašto je neko u zatvoru zbog krivotvorenja isprave neke, zbog čega? Ajde recite. Što nije u skladu sa zakonom. Ni vaše nije ništa u skladu sa zakonom, čak ni ovim zakonom koji nosi klasu jugoslavensku, a ne hrvatsku. Eto vidite, zbog čega? Dakle, šta je? Vi se osjećate još superiorniji sada. Ne se superiorniji, nego vi pojednostavljujete stvari do apsurda. Pojednostavljujem do apsurda. Rekli ste malo prije da zakon nije, da niko nije iznad zakona. Niko osim vas i ovih političara. Svi drugi nisu iznad zakona, vi jeste. Pa gospodine, vas samo ova oznaka broj i odvjetništvo isto, pardon. Dakle, samo ta oznaka, to je veleizdaja, ako ništa. Ne veleizdaja, nego baš izdaja. A zašto se smijete tako? Zašto se smijete? Može li, pitala sam gospođu neko koga ste uhvatili, imate korpus, snimak, ukrao pare iz banke, može li se on jednako doći i reći vama, smijati i reći, neću o tome s vama razgovarati. Može. I da, ali onda ćete ga vi, onda ćete svoje ove, ne znam kako bi ih nazvala, jer nisu policajci, reći da čovjeka fizički onemoguće. Jel' tako? To ćete napraviti. I to je, gospodine, strahovlada i teror. Razumijete? Vi opet pojednostavljujete stvar. Ma nemojte, molim vas. Ako je on napravio to što vi kažete, ima pravo da se brani šutnjom i tako dalje. A i vi isto imate, kako vidim, pravo da se branite šutnjom, jer mi ništa niste odgovorili, jel' tako? Ja sam sve odgovorio, ali vi šta ste rekli? Pa niste mi dali dokaz da Republika Hrvatska pravno postoji i da je ministarstvo legalno. Dajte mi jedan jedini dokaz. Vi mi spominjete hijerarhiju. Ko je iza vaš? Masoni? Koja hijerarhija? Imate puno hijerarhija u svijetu. Jeste, hoćete da vam kažem zašto vas je Njemačka priznala? Pa imam na svako vaše odgovor. Jeste. Njemačka je priznala tu organizaciju tada iz 90. zato što je bio uvjet da se T-Com dovede u Hrvatsku na crno. T-Com, gospodine, nema ugovor o poslovanju, nema ništa, on radi na crno. Ja kad to prijavim policiji, policija neće da zaprimi prijavu. Eto vidite kako je priznato. I ja se ispričavam, idem ja. Konkretno taj događaj jutro s ko vam je dolazi, kad je
dolazio. Ali, poštovana gospođo Dubravka, me sada opet ignorirate i vrijeđate, ja sam vam se izjasnila, ja ću vam, pa evo, jesam li rekla odmah sada? Ja sam samo reći, ja svoj posao zaista radim odgovorno i savjesno i mislim to. Kako može neko raditi odgovorno posao savjesno u Republici Hrvatskoj koje republike ni nema? Pravno, nema, ne postoji. Evo vidite, tu, zašto zapinjete tu, zašto okrećete glavu? Onda mi odgovorite, Evo pred šefom odgovorite. Je hijerarhijski, mene ta vaša hijerarhija ne zanima. To nije hrvatska hijerarhija. Pravno, samo vi to ne želite priznati. Kako može, pa jesam vam naslikala sad sve. Pravno, kredite, vraćamo kredite, Gospodine, primamo se u međunarodne asocijacije. Jel' tako? A kako ne postojimo pravno? Ajde probajte pitati Junckera i onoga Schulza, Europske komisije i parlamenta, pitajte ih kako su primili Hrvatsku u Europsku uniju po krivotvorenom žigu. Ajde pitajte ih, to je kazneno djelo. Znači, nemojte mi govoriti o priznanju. Hrvatskom ne upravljaju Hrvati, ne upravljate ni vi, vi samo slušate nečija naređenja, ali vas nije briga čija naređenja slušate. Hrvatski narod više pogiba ovih godina unazad 25 nego za vrijeme Drugog svjetskog rata. Vi o tome ste se uljuljali ovdje, primate dobre plaće i boli vas briga. Vi ste, gospodine, ja vidim šta radite, to je to. To je to. Zašto ja ne mogu podnijeti kaznenu prijavu? Zašto me odvjetništvo terorizira uz pomoć vaših policajaca, takozvanih? Dakle, šta je to? Čija oni naređenja slušaju? Oni moraju slušati samo zakon, ako ćemo se praviti da valjaju zakoni. Ali ne bi dalje. Dakle, ja imam na svako vaše odmah dokaz da je krivo to što govorite. Spominjete hijerarhiju, a pojma nemate čija je to hijerarhija. Nije to hijerarhija bazirana na zakonu i Ustavu hrvatskome, jer Ustava hrvatskog i zakona nema, gospodine. Ne postoji. To je samo varka i obmana hrvatskog naroda. Zašto vi ne možete sad, vi možete, ali ja ne mogu izvršiti uvid u registar zaposlenika u javnom sektoru? Zašto? Zato što je sada 90% više Srba na svim funkcijama nego tamo u vrijeme Jugoslavije. Hrvatskom ne upravlja hrvatski narod. Inače bi ja kao građanka trebala i morala znati koga plaćam. I svi mi drugi. Ja ne mogu izvršiti uvid u registar javnih zaposlenika. Znači, a ne možete ni vi kad počnete čeprkat malo po tome, udaljit će vas sa dužnosti. Znači, mi plaćamo nekoga koga ne znamo koga plaćamo. Znači, na sve je to zabarušeno. Ja sam vam sve detalje, gospodine, razotkrila. Ne postoji dokaz da Republika Hrvatska pravno postoji. Sve je rezultat kaznenog dijela, izdaje i zavjere protiv hrvatskog naroda. Rekla sam, vi ili bilo ko drugi, ako mi date taj dokaz, ne znam, mislim... Trebali dolaziti. Jesam, došla sam. Je, potaklo me je i uprko svih dosadašnjih upozorenja, vaši kolege, non stop meni dolaze na vrata, da provociraju. Ja ću sljedeći put shvatit ću to kao napad, fizički. Ja vas lijepo umoljavam. Ja ću se, ne da ću se pokoriti zakonu, prihvatit ću ga, dokažite mi da je to hrvatski zakon po kojemu vi postupate, da ste vi hrvatska policija. Ja ću surađivati, Bože dragi, na sve moguće načine. Vi niste hrvatska policija i ja ću to životom braniti. Je li jasno? Možemo li konkretizirati? Hoćemo, evo, 3 puta sam vam rekla. Kada mi date dokaz da ste vi legalni, ja ću vama ispričati sve. Evo, vidite, zašto maše rukama? A zašto i vi sad okrećete glavu? Zbog čega? A znači, kad smo došli do te točke, staje sve. Znači, vi niste za mene hrvatska policija, niste ni za koga, samo pretendirate da budete. I pravite se da jeste, ali niste. Pa nije ni to loše. Pa uživajte, eto ga. Ali gospodine, možda vam ja djelujem kao žena, slaba ili nešto, ali ja ovo životom branim. Eto, jesmo se dogovorili. Maknite svoje hijerarhijski postavljene službenike, što god da su, maknite ih od mene. Molim vas, prenesite to svojim nadređenima, jer nadređeni bježe od mene, neće da se... Ne, dobro, on je vaš trenutno šef, Vinko Maljić, oni načelnik, nemoguće mi je doći do načelnika, bilo koje postaje, uprave, svega, ministra, ništa to, apsolutno. Ali gospođo, izvolite. možda je, vi imate takav stav kakav imate, okej. Ma nije to stav, gospodin, je li zakon jednak za sve? Stanimo malo, odmah stanimo.
Je li to... Nemojte da dolazi policajac. Tako je. Možda je bio na nalog odvjetništva, prekršajnog suda. Mi moramo to provjeriti, Ja ne ako mogu ima prejudicirati stvar. Opet vi, ja sam vam lijepo sad rekla, mi bi mogli o tome razgovarati da su oni hrvatski policajci. Ja bi rado to fino, evo ne bi došlo ni do ovoga da ste vi hrvatska policija. Razumijete? Razumijete? Vi ako ste Hrvat, vjerujte mi da se trebate zamisliti. Vjerujte mi, ozbiljno. Ako niste, opet povlačim što sam rekla. Dakle, oni da su došli kao hrvatska policija, ja sad ne bi bila ovdje kod vas. Oni nisu hrvatska policija i to što neko njih šalje iz nekog razloga, to mene ne zanima. Ja kažem stop tome, ne može više. Osjećat ću se napadnutom sljedeći put ako mi na vrata dođu. Zaista ću se osjećati napadnutom. Što biste vi, isto bi se osjećali napadnuti da znate sve što ja kažem. Ali vas ni ne zanima što ja govorim, vas zanima samo, pretpostavljam, da imate lijepe plaće, da možete hi-fi život raditi, ali ne možete na štetu hrvatskog naroda. Ne možete, vjerujte mi, tome će doći kraj. Eto ga, ako vam treba nešto dodatno, ja ovome obavještavam hrvatsku javnost putem bloga Hrvatska paralela. Samo ukucajte Mirjana Pavić, sve će vam biti dokumentirano kad imate vremena ako vas zanima do najtanje razine. Ovako, znači, suma sumarum, Republike Hrvatske nema, vi niste hrvatska policija i molim vas ne dolazite mi više na vrata. Jel okej? Oni hoće samo da uguše, znači, ove informacije. A to ko će da uguši, vi ne znate ko je iza toga, ne znate ni vi. A vi, gospođo Dubravka, ako ste Hrvatica, ja vas još jednom molim, dakle, ja ne mrzim nikoga, ni Srbe, ni ovog, ni onog, samo kažem da hrvatski narod treba upravljati hrvatskom državom. A ne da hrvatski narod služi nekoj organizaciji hijerarhijskoj koja nema veze sa hrvatskom državom. Eto to je. Ako mi nećete reći dokaz, vi ga ne znate, ali recite bar zbog čega ne želite. Jeste li nesigurni? Pa jel to djeluje od vas neozbiljno, odrasle žene, zrele žene koja... Ma nemojte, ali ja vas plaćam, ali oprostite, ko vas plaća? Zašto bi vas ja plaćala da vi radite nešto što vi ne... Zbog čega? Ja radim ono što je opis u mog radnog mjesta. Ko vam je dao taj opis? Koja država? Sad sam vam rekla da država Hrvatska ne postoji. Ona tek treba da se osnuje, gospođo. Ona tek treba. Evo vidite, ne znate. Di je dokaz? Dajte mi dokaz. Ajde, priznali su nas, jel tako? Priznali su. Po osnovu čega su nas priznali? Po osnovu čega? Ja vam kažem da smo priznali. Dovodim u pitanje, ja imam dokaze. To isto vi kažete, ja vam kažem u braku, vi mi kažete zašto si u braku, jer si ima neki interes. Ja sam u braku. Jel imate vi možda staru vozačku da vam pokažem nešto na primjer? Morali smo mijenjati sve. Dobro, morali ste. Imate, znači, primjerak, imate krcato dole starih ovih. Pogledajte pečat. Samo to, eto, ako bi mogli vi objasniti meni. Na slici, one, znači, roze vozačke dozvole, imate sliku vozača i imate pečat preko toga. Budite ljubazni pa mi taj pečat stavite u okvire i ovoga falšeg zakona o pečatima koji je, znači, nosi jugoslavensku oznaku. Aj bar i to mi da se uskladi. Ne, taj pečat nije ni po tome zakonu falšem napravljen. Sve je lažno, blesavo i nema smisla. A vi služite se papirima i zakonom i zakonskim odredbama. Ja vam upravo sad kažem da niti jedna zakonska odredba, pazite, niti jedna zakonska odredba nije ispoštovana ni po ovim falšnim zakonima od strane takozvane policije. Niti jedna. Vi samo negdje u magli imate, ok, hijerarhija, oni su nas zaposlili, to pravno, znate šta je pravno, čovječe, znači pravno, legalna vlada, legalno sve, mora se sve slagati, ne smije biti ništa krivotvoreno, lažno, protivno zakonu. Kod vas je sve protivno i ovome falšem zakonu, a ne možemo govoriti o hrvatskom zakonu jer njega ni nema. Nijedan. Nije, drugi put ponavljam. Ponovila sam već. Znači, šta smo zaključili? Vi ne znate mi reći nijedan dokaz. Ukoliko mi znate reći, vaši policajci su... Slušajte, dajte mi u zakonske okvire, stavite to. Koji? Neka država egzistira kao država, mora imati teritorij, mora imati vlast, mora imati stanovništvo. Super, bravo!
međunarodno priznanje, Okej. uzimamo Eto, kredite, vraćamo sve to prvo šta ste nabrojali je ok, samo kad dođemo do papirologije i zakona tu nema ništa. Sve drugo te teritoriji, stanovništvo, to je... Možete sad dovoditi u pitanje zašto je ovo žutkaste, mora biti Gospodine, bijelo. postoje Zašto je ovo- zakoni, postoji sudski poslovnik, postoji uredbe o uredskom poslovanju, vi to ništa ne tiče se vas sudski poslovnik, ali uredba o uredskom poslovanju mora je svak poštovat, pa i vi. A zašto vi ne postojite? Ajde mi recite šta će vam oznaka broj jugoslavenska od prije, i čak koja je ugašena prije, to pitajte Ministarstvo uprave, ono će vam reći. Zašto policija posluje pod oznakom broj? On će vam reći, ne znaju, poklopit će vam slušalicu. Oni su mi to rekli, nisam ja izmislila. Vi morate koristiti klasu i urudžbeni broj i tako. Ali pazite, ja vam znam sve moguće detalje. Kao što vi znate svoj džep, tako ja znam to sve. A vaši argumenti su... A to nije argument da država ne postoji. Ne postoji, gospodine, postoji samo iluzija o Republici Hrvatskoj. Postoji samo iluzija. A evo, to je ista stvar, vi imate svoje tu osobnu iskaznicu, vi ste recimo Janko Marko, a predstavljate se na iskaznici da ste nešto treće, neko drugo ime. I ja vam kažem, slušaj, ovo nije, ti nisi taj, ti si taj. To je ista stvar. Znači, M za B se prodaje. Amča, nema veze. Znači, ja vas lijepo još umoljavam, a zaista ljubazno, iskreno. Ja vidim da vi ne znate, niti ne znaju svi vaši kolege koji imaju posao. Oni čuvaju taj posao, znači imam i takvih svjedočanstava, ali molim vas, evo, u cilju mira, nastavite vi dokle možete tako, ali mene zaobilazite. Ja nisam kriminalac ni po Božjem zakonu, ni po ljudskom. Ni u kom smislu. Ništa nisam nikad napravila, nikako kazneno djelo. Vi branite Promet Split koji naplaćuje karte vozne, a Promet Split se financira iz gradskog proračuna i naknada. Po 30 i više miliona svaki mjesec se unaprijed uplati za funkcioniranje prometa, plaće vozača, gorivo, remont, sve je plaćeno. Evo vidite ovo, a zašto mu morate? Vi pojma nemate, gospodine. Jedan put kad nismo primili plaću, zatekao ga je kontrolor. Evo, ali vidite na koji način vi razmišljate. Ja vam sad govorim da je ta naplata nelegalna. Nelegalna. U Hrvatskoj možete, ovome što zovemo Hrvatsku, možete plaćati jednu stvar, samo jednom. Jel' tako? Kad izađete iz pekare, kupite kruh, gospođo Dubravka, dođem ja i kažem, aj mi sad još jednom platite taj kruh. Zašto bi ga vi meni platili? Kada ste vi vozač jedno i drugo, svake godine platite korištenje javnih cesta na tehničkom pregledu, jel' tako? Jeste li već jednom platili tada za cijelu godinu unaprijed? Jeste. Po kojoj osnovi plaćate opet parking? Parking, čekajte, nemojmo, oduzimat ću vam puno vremena ako se vatamo za autoput. Držimo se ovih gradskih ulica, javnih cesta. Znači, ako ste platili upotrebu za cijelu Hrvatsku, ne samo za Split, javne ceste, na tehničkom pregledu imate dokaz o tome, dakle, ko je taj ko vam može naplatiti parking na javnoj cesti? Ko je taj? Nema ga. Promet Split i gradska uprava, odnosno gradska uprava i firma koju oni zaduže, sad ću vam reći. Tumačite u apsolutnom smislu. Ja imam auto i plaćam tu korištenje javnih cesta, ali očito da ne mogu koristiti one koje se naplaćuju prema tome. Čekajte, pa čekaj, upravo vam to govori. Evo, gledajte vi njega, pa čekajte gospodine, vama jesam vam sad rekla da se po zakonu o komunalnom gospodarstvu promet koji uređuje parking i voz i javni gradski prevoz koji vrši, financira se iz gradskog proračuna u cijelosti. Znači sve je plaćeno. Sve je plaćeno. Po zakonu o sigurnosti prometa na cestama uz policiju, taj zakon kaže, policiju, gradsku upravu moraju se organizirati parkirališta. To je napravljeno, ali se, gospodine, ne smiju naplaćivati. Kad idete u poreznu upravu pitati, ajde, želim ja vidjeti je li ovaj porez ušao u gradski ili državni proračun, što sam platila voznu kartu u autobusu, oni će vam reći, a ne, to je poslovna tajna, ne možete to znati. Dakle, gdje ide taj novac? Vas to nije briga kao policajca. Gdje ide taj novac? Ide, gospodine, u nečije džepove. Vi naplaćujete ovdje za izradu osobnih iskaznica 50 kuna svakome. Naplaćujete i majkama koje dolaze potvrde uzima za djecu, za boravište. Postoji zakon o upravnim pristojbama, gospodine, koji kaže da se to ne plaća. A vi to sve naplaćujete. O čemu pričamo? Hajde, molim vas, samo 300 miliona skupite od tih osobnih iskaznica samo, što se nelegalno naplaćivaju upravne pristojbe.
Razumijete? Di su te pare, vas nije briga, jer vi ne smijete o tome razmišljati ni djelovati, nego samo ono što vam kažu. To je suština. I tako vi primate plaću. Ja bih vas sad pozdravila ako niste shvatili šta vam ja mogu, ali još jednom podvlačim, molim vas, nemojte mi više nikoga slati na vrata, prenesite to svojim nadređenima, molim vas, evo, stvarno vas molim, prekinimo ovo sada, nek bude zadnji put da sam došla ovdje uopće u izgradu. Ali bilo bi bolje da sam reći kako bili točno danas i zašto vi prepošljate da su bili, da mi to provjerimo. Ja imam informacije svoje na koje do kojih ja dolazim na određene načine, da su vaši hijerarhijski kolege bili na mojim vratima. Jutros, ali zašto mi o tome pričamo ako vi ne možete meni dati svoje... Ako ja vama to sad kažem, ja ću time priznat vaš legalitet. Razumijete? Onda uzalud sve ovo što sam pričala. Znači, kad mi date dokaz da ste hrvatska policija, zaista, i da ste u Republici Hrvatskoj, ja ću s vama sve fino, polako i tako dalje. Reću vam u čemu je problem. A koja mi je inače svrha s vama pričat kad ste nelegalni? Koja? Evo, da ovo podvučem zadnji put, ovako sam rekla, ja sam htjela prije 10 dana isto, ali me nisu htjeli pustiti. Znači dole Maljića sam tražila prošli put i tako, on se krije, načelnika jednostavno, on ima svojih razloga, znači došla sam samo ovo podvući. Ako mi ne znate reći da ste legalni, ovdje naša suradnja završava, ja počinila nisam, a i da sam počinila neko kazneno djelo, vi niste nadležni da postupate. Ok, vi se možete osjećati kao Marsovac. To je moja poštivate, ajde, i ja želim poštivati Hrvatsku državu, samo mi dajte dokaz di je ona. Di je ona? Di je? Aha, a dobro, eno je tamo, odojako od nje, eno je tamo, pa odojako od države Hrvatske. Ako vi imate mirovinu, znate da postoji. Gospođo, završavam priču, ajde, doviđenja. Samo neko ostane ovo, ja vas lijepo molim, recite da sam ljubazno zamolila, da mi se više ne dolazi, da me se ne uznemirava. Ja vam da je bilo bolje da je konkretnije, ali... Ne možete konkretnije nego je. Ukoliko nemate dokaz da ste hrvatska policija, ne šaljite mi nikoga na vrata. Ok, a evo, jeste vi, gospođo, ja se čudim vama. Vi kažete da jeste, ali ne možete to dokumentirati. Kakva je to onda potvrda toga? Kako? Ja ne želim dalje komentirati ono što nije moja... Ma nema, i zašto bi ja s vama dalje pričala? Eto ga, to priča završava. Eto ga, doviđenja.